Inshuti bakunzi bacora kuri News Lab TV, reka nongere mbasuhuze ariko kandi mbahe n'ikaze kuri mwe mwese tubana mu by'ukuri mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Akavura kaguye, akavura karagwa, ariko kandi imvura n'umugisha. Reka mbifurize mu by'ukuri kugira ibihe byiza. Ariko rero reka twinjire no muri aya makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, amakuru agezweho mu karere, muri Afurika ndetse n'andi ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Reka turebere hamwe ibyo kwisubiza Uvira. M23 yambariye kwisubiza Uvira. Habyutse havugwa deployment karahutaka muri axe za Uvira nyuma y'uko M23 yongeye mu gihugu kongera imbaraga y'ibikoresho ndetse n'abasirikare b'abakomando kabuhariwe muri axe za Sanje. Iyi Sanje mu minsi ishize twabwiye ko Kinshasa yari yagamije cyangwa se yari yagambiriye kuhagaba ibitero mu rwego rwo kwirukana M23 mu bice byegera Uvira. Murabizi ko hakozwe ikitwa cut off uruhande rwa Kinshasa kabisa rwagoze cut off y'inzira zerekeza mu bice bya Bukavu zituruka Uvira, ngo bitewe nuko hari uburyo izi nzira zakoreshwaga na M23 mu buryo bw'ubutasi, ngo hoherezwa intasi mu bice bya Uvira hakarebwa uko position za FARDC zihagaze. Reka turebere hamwe rero uko situation imeze muri Uvira. Nta mirwano akakanya iriyo nyuma y'uko amasaha 48 ashize yaranzwe n'isasu karahutaka ryavuzaga hagati impande zihanganye mu misozi ya Kabunambo, imisozi yasize yiciyemo mu by'ukuri abasirikare benshi bo ku ruhande rwa coalition, ariko M23 ikabikomeje cyangwa se itaranyurwa ngirashaka no kwa advancing ikigarurira umujyi wa Uvira uri mu by'ukuri kugirwa akarima nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Hanyuma ariko kandi ngimyorogo y'abaturage ba Uvira M23 yamaze kubumva neza, iravuga iti icyo tugomba gukora nubwo twari twararekuye umujyi mu rwego rwo kubaha ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahuza muri rusange, tugiye kubisubiza ikiba kibe. Aka kanya rero deployment y'abahungu bagomba kwisubiza Uvira iri gukorwa, ngo bari kwinjira Sanje, bari guturuka mu misozi ya Kamanyola. Turaza kuba tubikomozaho, ariko kandi ubwo ndagira ngo mabwire ko tugiye kurebera hamwe iby'amakuru y'uyu mutwe mushya uturuka hano ikatanga. Kinshasa hamaze iminsi hikangwa M23. Abi Kinshasa bati M23 ageze Katanga, babikomozaga ku mutwe ukomeye cyane. Nza kubabwira ahangaha umaze iminsi Katanga wese urana na FARDC ndetse bamaze gufata ibice bitandukanye muri teritwari zitandukanye. Uyu mutwe rero ugarutse usohora itangazo karahutaka. Abi Kinshasa ubwoba ni bwose, Kiseke ntarya ntamira. Turaje tubikomozeho. Hanyuma rero turarebera hamwe ibindi byinshi bitandukanye. Ikijyanye n'uyu muyobozi M23 yahagaritse wari directeur de cabinet hariya Igoma. Uyu nguyu mwamumenye cyane, icyo yazize kiramenyekanye, cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye rwose Bertrand Bisimwa ashishimura itangazo rihagarika uyu muyobozi ku mwanya cyangwa se ku nshingano ze. Impamvu nyamukuru igiye hanze, baranatwana kuri News Lab TV uyimenye. Hanyuma rero minisitiri w'ingabo z'u Rwanda n'intumwa ayoboye bari iyarusha muri Tanzania. Ndabwira byinshi ku ruzinduko rwabo niki kirwisha inyuma. Hanyuma President Chapo wa Mozambique, iki gihugu murabizi ko gifite ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri cya gihugu, zagiye kurwanya ibyihebe cyangwa se imitwe twaje intwaro hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Intambwe u Rwanda rumaze guteza umutekano wa hariya ni intambwe ntashidikanywaho ko rwose ari intambwe ikomeye ishimwa n'abatari bake. Umuryango European Union wateraga inkunga izi ngabo mu minsi yashize z'amadolari, birumvikana ko na amafaranga make cyane, ariko kandi amakuru aravuga ko EU yashoboraga kuza guhagarika iyi nkunga bitarenze muri Gicurasi. U Rwanda rwavuze ko hakomeje kwirengagizwa uruhare cyangwa se akamaro k'ubutumwa bw'ingabo zarwo. Rwose nta kabuza u Rwanda rwakura ingabo muri kiriya gihugu. Hanyuma ariko aka kanya ikiri kuvugwa nuko perezida w'iki gihugu yerekeje mu Burayi, mu gihugu cy'Ubusuwisi. Hari abavuze ko uruzinduko rwe rufitanye isano mu by'ukuri n'ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ndetse n'inkunga zishobora guhagarikirwa n'uyu muryango wa European Union. Yabivuzeho rero turaje tubikomozeho ni President Chapo. Hanyuma ikiretse cyo kuba tuvugaho muri aya makuru yitwa Agatorwasa. Uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
abona ko ngo iki gihugu cy'u Burundi kitari gikwiye gufunga imipaka yabwo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo we ntabibona nk'intego nyamukuru iki gihugu cyagombaga kuba gikoraho. Hanyuma muri Uganda, iyi ni breaking news, abaturage babiri bikekwa ko ari abanyarwanda bishwe n'abaturage ba Uganda. Bigenze bite? Reka inkuru mite nyinjiramo nayo gatanu ku kandi. Hanyuma ikindi mbabwiraho ni kubijyanye n'amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Reka tuze kurebera hamwe ingingo igezweho aka kanya, turebera hamwe mu by'ukuri ibyanzuwe nyuma y'uko intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihuriye hariya Washington DC mu minsi ibiri ishize, n'ibyanzuwe muri rusange nayo impungenge ziri se igishoboka n'iki kidashoboka n'iki. Twiyambaze ibitangazwa na Tibonagi. Uyu nguyu rero ngo arashidikanya ku bushake bwa leta ya Kinshasa bwo gusenya FDLR. Uyu rero Tibonagi yabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ushinzwe ubufatanye na Afurika. Ibyo avuga ahangaha nabyo turabiva imuzi n'umuzingo. Yes, gatanu kuri gatanu mbahaye ikaze. Reka kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ni kanda like tubone ko bikunda, utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Iyi ni News Lab TV, nge ndi Fagika Inamura, mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, ubwo ndagira ngo mu by'ukuri tuganire no tunahana ibitekerezo kuri iyi ngingo, kuko ndifuza ko buri wese avuga uko abyumva, icyifuzo cye, ese ubundi hakorwa iki. M23 na n'ihuriro rya ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, murabizi ko bamaze iminsi bahanganira mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ahari mu teritwari ya Uvira. Nyuma y'amezi abiri hari agahenge hagati impande zihanganye nyuma y'uko M23 irekuye uriya mujyi, murabizi cyane. Iyi mirwano yabaye nyuma y'iminsi ibiri ingabo za Kongo wazarero n'imitwe yitwaje intwaro bakorana n'abacancuro bari bafunze umuhanda route nationale nimero 5. Uyu ni umuhanda uhuza umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu, kubera impamvu ziswe ngo ni iz'umutekano. Bikavuga ko Burundi ariko bwagize uruhare runini mu ifungwa ry'uyu mupaka. Hanyuma umusesenguzi mu bya politike Gatabazi yabishingiyeho avuga ko M23 yubuye imirwano kubera ko yatewe. Ntabwo ari ukuba yari inyotewe kongera kurwana, ahubwo ni ukubura imirwano kubera ko yatewe. Agira ati kubera ko yatewe ikaba iri gusubiza impamvu ya kabiri ngo niriya bavuga bati ntabwo tuzarebera iyicwa ry'abatutsi mu gihe cy'agahenge. Masisi yaratewe na drone zo kwa Kiseke, Mushaki yaratewe hafamo abaturage benshi, Goma yaratewe hahigwa abayobozi bakuru. Amaze gukora ibyo byose rero yashatse no gutera ibirindiro bya M23 muri Sanje, ati bayise birwanaho rero berekana ko bagifite ingufu n'ubushobozi. Uyu ni Tite Gatabazi yasobanuye ko M23 ishobora kongera gufata umujyi wa Uvira kuko abaturage bakomeje gutakamba, na cyane ko nyuma yo kuva muri uwo mujyi umutekano utifashe neza na magingaya. Birumvikana cyane ahangaha. M23 biravugwa ko iri kudeployinga abasirikare mu bice bya Sanje. Mwabantu mwe ngo nawa komando kabuhariwe babandi b'abanyadushoka. Abangaba bari guturuka mu misozi hariya mu bice bya Kamanyola. Biravugwa ko nta yindi oda bafite, bagomba kujonjora FARDC bakayinjirana mu mujyi wa Uvira. Byinshi birambuye kuri aya makuru cyangwa se kuri iyi nkuru ntabwo hamenyekanye, cyangwa se uri kumereza aya makuru ntambwiye umubare w'abakomando binjiye muri Sanje, ndetse ntihazwi n'umubare w'abasanzweyo. Ariko ikigamijwe nuko hagomba kubaho kwivuna umwanzi, kwisubiza umujyi wa Uvira. Iyi Uvira nyuma y'uko M23 irekuye hariya ejo bundi muri Mutarama, yagarutsemo FARDC, abari barahungiye Bujumbura baragaruka, ubwo n'aba FDNB, aba FDLR barisuganya, aba igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo PNC nacyo cyagarutse mu mujyi wa Uvira, abacancuro barunzweyo. Ejo bundi nige babibwiriye inkuru yuko ahangaha muri Uvira hanaje ababirigi baturutse hariya Kindu muri Maniema,
abanyangora baje kuva tariki 18 z'uku kwezi gushize, itariki yagombaga gutangirizwaho agahenge rwose. Angola yohereje ingabo zigera ku 100 n'ibikoresho bya gisirikare, harimo indege za Sukhoi Su-30 ndetse na drone zikaze cyane. Kiseke ahangaha Uvira ngo ni hamwe mu hantu agomba kugira gute kurindisha inkuba, ku buryo rwose washaka kugira gute, washaka kuhisubiza ngo byagorana cyane. M23 rero igomba kumwereka ko murya mu by'ukuri yakuriye itagira ibinturo. Icyo bivuze ni icyangaha uwo mugana, ariko sinzi niba nkuvuze neza cyangwa se niba kwerekana ko burya nyine uwabikoze yanagusubira, birumvikana. Mucakira umugani ufite aho huriye n'icyo kintu nyine, kuba M23 yarakubise FARDC ikayirukana Uvira, ndetse aka kanya bakaba barakoze ibishoboka byose kugira ngo bayirinde noneho, ariko M23 ikaba yakongera kubikora. Ndashaka umugani nzajya nkoresha, mumbwire muri comment. Hanyuma aka kanya aragira ngo dutange ibitekerezo, ese turebere hamwe M23 ukurikije imbaraga ifite ntashidikanywaho muri iyi ntambara. Twagiye tubirebera hamwe uburyo yagiye kubita isi itanzitse mu bice bitandukanye, ifata Goma, ifata imijyi nka Sake, ifata imijyi nka Bunagana, ifata byose muri rusange, na Uvira nyirizina na za Bukavu. Mumbwire uyu mutwe ufite imbaraga zo kwisubiza uriya mujyi nyuma yo Kiseke yakoze ibishoboka byose, azana abacancuro ba Blackwater, azana abanyarigeria, azana ibikoresho kabuhariwe byahari n'ibyavuye muri Serbia ejo bundi. Aka kanya ngo biri Bujumbura, hari n'uburyo biri koherezwa bunyibunye. Mumbwire M23 ifite ubushobozi bwo kwisubiza Uvira nta nkomye, cyangwa haba intambara karawutaka yasigitanye n'abaturage? Dusangire igitekerezo. Hasohotse itangazo, iri huriro Alliance Fleuve Congo rihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, birirwa batana mu mitwe, riteye utwatsi amakuru avuga ko ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Byahwihwiswaga. Murabizi ko ubwo tukivuga ku makuru ya Uvira na murabizi ko Kinshasa yafunze umuhanda uva Bukavu werekeza Uvira, ngo mu rwego rwo guhima abakora ingendo za Bukavu Uvira, ngo kugira ngo M23 idakomeza gukora ibikorwa by'ubutasi hari ya Uvira. Ibi nabyo ni bimwe mu byatuma M23 yadvancinga ku mujyi wa Uvira. Ubwo rero reka dukomeze n'iyi nkuru ko byavugwaga ko ngo M23 yafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kurekura Bukavu mwoka byaramwe byaturuka kuki, byaterwa n'iki, habayeho kwikanga iki? Ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi n'imiyoborere, Bertrand Bisimwa. Iryo tangazo rivuga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Nkuko barekuye centre wa Kare, nkuko barekuye Uvira, nkuko bagiye barekura ibice nka Kamandi Gitari muri Rubero n'ibindi bitandukanye. Kuri uyu wa 21 Werurwe ni kuri wa gatatu, tariki 21 Werurwe ni kwa gatatu, akusina nabaye nte ni kwa gatandatu tariki 21 Werurwe z'ukwa gatatu ahubwo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rishwishwiburiza rwose cyangwa se rihakana iby'iri tangazo. Atangaza ko iri tangazo ari ikinyoma kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye Goma tariki 11 Werurwe 2023. Kandi ubyumvishe neza, ni inkuru iremereye cyane. Iyi ni inkuru ifite uburemere bukomeye kumva ko M23 yarekura Bukavu, kwibuka ko drone ya kamikaze ya FARDC yaje igahitana umuyobozi Karine Bwize wa UNICEF, rwose byakwihuta cyane. Kandi murabizi ko Ufaransa bwatangije iperereza nyuma y'umuturage wabwo wapfuye nyine. Hanyuma Lawrence Kanyuka yatangaje ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero cyiciwe mu Faransa kazi Karine Bwize wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF cyakwibagirana, kuko M23 yafashije umujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025. Ibihuha bivuga ko igiye rero kuvamo bikaba bikurikiye icyemezo yafashe cyo kuva mu mujyi wa Uvira muri Mutarama uyu mwaka wa 2026. Ese M23 kurekura Bukavu yaba yahanzweho, yaba yarozwe n'ubuhemurozi nyabuneka,
byaba byakomeye noneho Kiseke nahita mutinya, nahita mbona ko mu by'ukuri ari umuntu udasanzwe. Kurekura Bukavu nyabuneka birakomeye cyane, ntago byaba byumvikana neza. Tukivuga ku mutwe wa M23, ejo bundi hafashwe icyemezo cyo guhagarika umwe mu bayobozi bakuru, umwe mu directeur de cabinet, umwe mu bayobozi bari bakomeye cyane muri iri huriro Alliance Fleuve Congo. Bikavugwa ko mu by'ukuri M23 ubundi guhagarika umuyobozi bituruka ko kuba hari inshingano atari kuzuza, cyane cyane mu nyungu z'abaturage, kandi mu gihe udakorera inyungu z'abaturage muri M23 il faut que uhagarikwa ku nshingano zawe. Birumvikana cyane. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na Bertrand Bisimwa, ni president, ni vice president wa M23 riri muri rw'igifaransa, ryaravugaga riti ni kuri bwana Yannick Chisola kwa Samkwenu, n'umuyobozi w'ibiro directeur de cabinet by'ishami rya Politike rya AFC M23 Igoma. Impamvu guhagarikwa ku kazi cyangwa se kizwe nka suspension bwana muyobozi w'ibiro hashingiwe ku makuru yagiye atangwa kenshi agaragaza imyitwarire idakwiye kandi irenze urugero. Ku ruhande rwawe mbabajwe no kukumenyesha ko uhagaritswe ku mirimo yawe, ku mirimo warushinzwe mu gihe hagikorwa iperereza. N'ubu iperereza rero cyakorwa. Ati ndagusaba kwakira bwana muyobozi w'ibiro indamutso zanjye zuje icyubahiro. Byakozwe na Bertrand Bisimwa, n'umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi, amategeko ushinzwe ubuyobozi cyangwa se ashinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi, amategeko n'imibanire mpuzamahanga. Uyu ni Bertrand Bisimwa. Bikavugwa ko Yannick Chisola ibyo yakoraga byose yakururaga yishyira. Icyo ni icyaha gikomeye muri M23 iyo ugikoze kabisa ntiwaburambaho. Gukurura wishyira ukaba rusahurira mu nduru, ukabaho ntaho taniya na Felix Kiseke cyangwa se n'abambari ba Kiseke hari Kinshasa. Nuko ngo kutagaragaza ubudasa budasanzwe hagati y'imyitwa ya Kinshasa ndetse na Alliance Fleuve Congo. Nuko ngo ibi byaba ari ugusiga icyasha uyu mutwe cyangwa se iri huriro, kandi icyerekezo gihari ari ugukorera abaturage n'inyungu zabo. Ubwo rero iyo binugwanugwa cyangwa se bikuvugwaho, niyo haba hatarakorwa iperereza, ubwo nyine nta nduri ivugira ubusa ku musozi, ugomba kubanza ukagenzwa. Bagomba kubanza bakakureba, bakakwitegereza, ibindi bakaba bakubitsa, ibindi bikaza gukurikiraho nyuma. Ubwo rero Yannick Chisola uyu we yahagaritswe ku mwanya we. Bikavugwa neza ko uyu muyobozi nanone ku rundi ruhande avugwaho gushaka gufata ku ngufu. Gufata ku ngufu, ahubwo ukibaza gufata ku ngufu iki? Ibyo byose rero muri M23 mu gihe ubikoze ugomba kubiryora. Ugomba kubiryora kabisa. Birumvikana neza cyane ahangaha. Hanyuma reka tugaruke tunarebera hamwe andi makuru ari kuvugwa cyane ku mutwe wa hariya muri Katanga, warivugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi abikinshasa bo ntibarya ntibamira. Ubwoba ni bwose kubera ko uyu mutwe mu bigaragara ufite imbaraga zidasanzwe. Hashize iminsi Kinshasa itangiye kwikanga uyu mutwe. Mu minsi ishize niba mbyibuka neza byari kuwa gatanu tariki 16 Werurwe, ubutegetsi bwa Kinshasa nibwo bwagaragaje ko ngo hari umutwe w'inyeshyamba. Urumva ngo hari umutwe w'inyeshyamba umaze iminsi ugaragara muri Katanga. Noneho bigakekwa ko waba ufitanye isano na M23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Bakata Katanga. Leta ya Kongo ikavuga ko ibikorwa by'uwo mutwe ngo byakomeje kugaragara cyane cyane muri parike y'igihugu ya Upemba mu gace ka Lusinga ahagabwa igitero mu minsi yashize. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yabivuze agira ati turi kubona ibimenyetso by'uko hari umutwe w'inyeshyamba uri kugaragara muri Katanga ushobora kuba ufitanye isano na M23 ndetse ukaba ufitanye isano n'umutwe wa Bakata Katanga. Ati turahamagarira inzego z'umutekano n'abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gukorana bya hafi kugira ngo hakumirwe icyahungabanya umutekano. Noneho Kinshasa ikavuga ko byabaye mu by'ukuri bigaragaza ko ngo cyangwa se ngo ibyabaye ngo bigaragaza ko hari imitwe y'inyeshyamba cyangwa se imitwe yitwara gisirikare iri kugerageza gutegura kugumuka ndetse nk'uko hagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 mu by'ukuri
imaze kwigarurira ibice bimwe na bimwe cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Guverineri w'intara ya Katanga yatangaje ko ingabo zoherejwe guhiga abarwanyi bagabye ibitero ndetse no kugarura ituze. Guverinoma ya Kongo rero yo yashimangiye ko ari ngombwa gukumira ko uwo mutwe w'inyeshyamba wakomeza kwaguka. Leta ya Kongo kandi yari yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike gusa umutwe twara gisirikare uzwi ngo ni Mouvement de Bukatanga pour la Libération du Congo MDKC utangaje ko wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Kiseke. Ubwo naje mabwira itangazo umutwe sohoye akakanya nicyo ngamije ahubwo nagira ngo mbibutse byinshi kuri wa. Uyu muvugizi w'uyu mutwe ni Colonel Ngiyo Kumwimba Tiger. Umwitangazo yasohoye ejo ni kuwa gatanu tariki 6 Werurwe yari yavuze ko ngo abarwanyi bawo bamaze kwigarurira uduce twinshi twa Rusinga ndetse na Nkonga nko muri teritwari ya Mitwaba ni muri Katanga. MDKC yavuze ko ngo ibihe Katanga n'abaturage bayo kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa ko bagomba kubihagarika. Uyu mutwe ugashinja Kiseke rero n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo bahitamo gushyiraho ubutegetsi kimwe cyangwa se ngo bashyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Abadashyigikira itegeko nshinga murabizi ni benshi barimo n'uwitwa Bahati Rukwebo wari muri Sena ndetse byabaye ngombwa kanegure ejo bundi avuga ati iki gikombe cy'indenge. Noneho aba bo muri MDKC nabo bati murabizi ko Kiseke ari ryo tegeko ryonyine yashyize imbere kandi ntago tugomba kubirebera. Uyu mutwe wagaragaje ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo ndetse n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi nk'uko bigaragara bakaba barafunzwe nta mpamvu. MDKC kandi yashinje ubutegetsi bwa Kiseke kuba bukomeje kuyobya isi ku bibazo by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ikene wabo n'icuruzwa mu by'ukuri ry'ubutunzi bwa Katanga. Ahangaha byumvikane neza. Yunzemo ati dushingiye kandi kuko bisi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahetirwa guhunga igihugu, twebwe abanyamuryango ba MDKC twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo igitutu cyangwa se igitugo. Uyu mutwe ngo nawe ni umutwe warakaye cyane kandi ngiyo urwanya na FARDC ni inyeganyega, urayikubita igatuza ikiyakira. Uyu mutwe waboneyeho gusaba ba generali ba ofisiye ndetse n'abandi basirikare bakuru n'abato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe by'umwihariko bw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu. Wunzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge mu cy'abanyekongo bo muri izi ntara za Ituri, Maindombe, Chopo, Outwele, Baswele, Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mutwe rero ntabwo wagarukiye aha, ahubwo noneho wagarutse usa n'uvunira mu ivi, utangaza ko mu by'ukuri abanyekongo bose bakwiye kugira gute kuwiyungaho. Abanyekongo bose bakwiye kugira gute kuwiyungaho. Ni mu itangazo uyu mutwe washyize ahagaragara cyangwa se washyize hanze, bigaragara ko ukeneye cyangwa se uri guhamagarira cyangwa se uri kwinkarejinga abantu kujoyininga kugira ngo baharanire n'ubundi impinduramatwara. Ukurikije ideology uyu mutwe ufite, mu by'ukuri ndagira ngo dutange ibitekerezo. Ese mukurikije ideology uyu mutwe ufite, murumva ufitanye isano n'ihuriro AFC M23? Murumva hari akaboko M23 yaba ifite mu mibereho y'uyu mutwe? Murumva hari intambwe M23 yaba yarateje uyu mutwe, cyangwa se M23 yaba yaratangiye amanyanga yo kugaba amashami mu bice bitandukanye kugira ngo gufata Kinshasa byorohe? Mumfashe tuganire kuri iki kintu
ndetse duhana ibitekerezo gatanu ku kandi. Birumvikana cyane ko iyi ari ingingo nyamukuru kandi ikomeye cyane tugomba kuba tuganiraho tukungurana ibitekerezo. Ikatanga naho babonye umucunguzi nkuko inkuru ziri kugenda ziturukayo zibivuga. Birumvikana cyane. Hanyuma rero mu yandi makuru, Perezida Chapo yahakanye impamvu yerekeje mu bihugu byo mu Burayi, abavuga ko ari ibibazo bifitanye isano n'ikibazo cy'u Rwanda na EU. Yavuze ko atari cyo cyamujyanye hari i Buruseli mu Bubiligi. Hanyuma ariko ikindi nababwira amakuru yacu ari imbere, ndaza kubabwira nyuma icyishe nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo n'intumwa ayoboye muri Arusha ni muri Tanzania. Ndaza kubibabwiraho mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma muri Uganda, mu gihugu cya Uganda haturutse inkuru yihutirwa cyane ivuga ko hari abanyarwanda babiri bivugwa ko ngo bishwe, ndetse ubwoba ni bwinshi mu karere ka Kyankwanzi ni muri Uganda nyuma yaho abagabo babiri bivugwa ko ari abanyarwanda bishwe n'abaturage bari basanze ngo ibice by'umubiri w'umuntu mu nzu bari bacumbitsemo. Ku 20 Werurwe ni ku munsi w'ejo nibwo abaturage bo mu mudugudu wa Kiryanongo muri Bananywa bateye urugo rw'abagabo uwitwa Semasaka ndetse na Hakiza Damascene. Nyuma yo kumvamo umunuko ukabije, abaturage basatse urugo basangamo ibice by'umurambo w'umugore ukomoka mu mudugudu wa Nakabugo wari umaze iminsi aburiwe irengero, bimwe biri mu mufuka. Barakaye rero batangira gukubita aba bagabo bombi kugeza babishe. Abagabo bamaze kwicwa, umuyobozi w'umudugudu wa Kiryanongo yatabaje polisi ikorera ahangaha muri Bananywa, nayo itabaza abo ku rwego rw'akarere kugira ngo bakore iperereza ryimbitse. Hanyuma umuyobozi wa polisi ya Uganda mu ntara ya Wamala, SSP Luke Kigozi, yamaganye ubu bugizi bwa nabi, asobanura ko iperereza ryatangiye ku rupfu rw'umugore wasanzwe mu nzu y'aba bagabo, n'urugomo bakorewe. Umurambo wa Semasaka, Hakiza n'uw'umugore wasanzwe mu nzu yabo yajyanywe mu kigo nderabuzima cyitwa ngo ni Ntwetwe kugira ngo mu by'ukuri uyu ukorerwe autopsy cyangwa se ukorerwe isuzuma. Hanyuma ku masezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gusubiramo bigasinya ejo bundi. Reka tubirebere hamwe, turanabirebera hamwe mu buryo bw'ubusesenguzi. Ni nyuma yuko Tibo aya masezerano asinywe, uwitwa Tibo Nagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika, yatangaje ko ashidikanya ku bushake bw'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Murabizi ko FDLR gusenywa kwayo aribyo biza ku isonga mbere y'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka. Tariki 27 ndetse na 28 Kamena 2025, murambo rero tariki 27 Kamena umwaka ushize u Rwanda na Kongo byasinyiye amasezerano y'amahoro i Washington bifashijwemo na Amerika. Gusenya FDLR rero no gukoraho ingamba z'ubwirinzi ni birimwe mu ngingo nyamukuru ziyagize. U Rwanda na Kongo byashimangiye amasezerano tariki 4 Ukuboza 2025, byongeramo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, byemeranya ko abashoramari b'abanyamerika bazabigiramo uruhare. Leta ya Kongo rero yemeye gusenya FDLR, ariko kugeza ubu ntiratangira kubyubahiriza, ariko yakomeje mu by'ukuri kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa byo kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, ihuha ubufasha burimo intwaro, amafaranga n'ibiribwa. Tariki 17 18 Werurwe intumwa z'u Rwanda na Kongo zahuriye Washington kugira ngo ziganire uko ibihugu byombi byahosha umwuka mubi ukomeje gututumba hagati yabyo bitewe no kutubahiriza amasezerano y'amahoro. Izi ntumwa rero zumvikanye ko u Rwanda na Kongo bigiye gufata ingamba zifatika mu kuharanira
murambabarira byumvikanye ko u Rwanda na Kongo bagomba gufata ingamba zifatika mu kubanirana cyangwa se kubahirana ubusugire n'ubwigenge, FDLR igasenywa kandi ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zigakurwaho. Tibonage rero we yagaragaje ko kugira ngo amakimbirane yo muri Kongo ahagarare burundu, leta ya Kinshasa igomba kubanza kwambura FDLR intwaro kuko uyu mutwe mu by'ukuri ubangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko ko nta cyizere afite. Nagi ati ni byiza gushyira hanze riri tangazo ry'amahoro rihuriweho rya Amerika, Kongo n'u Rwanda ku ngamba zo guhagarika amakimbirane muri Kongo, ariko byose bihera kuri Kongo igomba gusenya FDLR, ikibazo kibagabiye umutekano w'u Rwanda. Ati ndashidikanye rero cyane ko babishobora cyangwa se ko babishaka. U Rwanda rwo rugaragaza ko ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR izaba yasenywe kuko rudashobora kwemera ko uyu mutwe ugaruka guhungabanya umutekano w'abaturage barwo. Ubwo ariko biravugwa ko intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarahuye zemeranya ku ngamba zifatika ngo zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri tariki 17 Werurwe no kuwa gatatu tariki 18 Werurwe nibwo intumwa z'ibihugu byombi zahuye. Itangazo rero ryasohowe kandi rihuriweho ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ivuga ko cyangwa se impande zombi zivuga ko icyo Kongo ivuga ari nacyo u Rwanda ruvuga ndetse nacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza zivuga ko ngo inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro ndetse n'uburumbuke. Iryo tangazo risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi ndetse no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu n'imbibi zabyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Kongo ibe yasenye umutwe wa FDLR, n'umutwe ugizwe hanini n'abatize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ndetse no kurinda abasivile bagirwaho ingaruka n'ibi bibazo byose. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Kongo, Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye ndetse n'uburumbuke mu karere. Ku 27 Kamena 2025 nibwo ibihugu byombi byasinye amasezerano ya Washington mbere yo kwemezwa na n'abaperezida babyo ku ya 4 Ukuboza 2025. Kigali na Kinshasa rero byongeye guhurira i Washington mu gihe Amerika iherutse gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba mu by'ukuri ngo rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje ndetse no kuba ngo rukomeje guha ubufasha umutwe wa M23. Ni ibintu u Rwanda murabizi ko rudahwema kwamaganira kure uko bwije nuko bukeye, buruko rubishinjwa cyangwa se akenshi rubishinjwa rwo rwumvikana rubitera utwatsi, nk'uko ku rundi ruhande Kongo itera utwatsi gufasha FDLR. Icyo nshaka ko tugarukaho rero ni mu buryo bw'ubusesenguzi noneho icyo ibi byaganiriyeho bivuze. Reka tubirebere hamwe, ariko kandi mu by'ukuri turebere hamwe icya mbere kuri ingingo mu by'ukuri turebere hamwe icyo aya masezerano agamije, ari mu yihe context. Aya masezerano ari mu murongo w'ibiganiro byari bisanzwe bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana cyane, agamije kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, agamije guhosha imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, guca burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane ikibazo cyangwa se izingiro ry'iki kibazo akaba ari FDLR, no kugarura icyizere hagati ya Kinshasa na Kigali. Byumvikane neza nga tugendane. Hanyuma mu by'ingenzi byemeranyijweho, kubahana ku busugire bw'ibihugu, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, defensive measures. Ahangaha ni naho bigoranira cyane. Kubahana ku busugire bw'igihugu nuko ngo u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ahangaha ubundi ukomeje kubyumva neza, bavuga gukura ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, ariko hari abagera gutya mu bikari bakerura bati
kuba u Rwanda rwakura ingabo zarwo ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ese koko u Rwanda rufite ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo? Niba ziriyo zirakora iki? Ese icyo zikora ntikirangira? Ese u Rwanda rufite ingabo ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Niba zitariyo kuki bivugwa? Ese kuki bivugwa ntibirangire cyangwa se bihora bivugwa uko bwije nuko bukeye? Ubwo rero ibyo ni mu by'ingenzi byemeranyijweho gukuraho icyitwa defensive measures ku butaka bwa Kongo, birumvikana cyane. Noneho kurandura FDLR mu gihe cyagenwe ndetse no kurinda abasivile. Kurandura FDLR ubundi niyo muri Washington, mu masezerano ya Washington, ntabwo kurandura FDLR biza nyuma yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, ahubwo kurandura FDLR biza mbere bigakurikirwa no n'ikurwaho ry'izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Muri aya masezerano yasinywe ntago higeze hatangazwa igihe ntarengwa FDLR igomba kuba yagize ite yakuriweho, ariko kandi n'igihe ntarengwa ingamba z'ubwirinzi zigomba kugira gute gukurirwaho nyuma y'uko FDLR izabyize ite ishenywe. Aha ngaha rero haracyarimo urujijo. Ubwo rero ibyiza bishobora kuvamo cyangwa se opportunities, umusaruro w'izi ngamba ziramutse zishyizwe mu bikorwa, ntawe utabibona ko byagabanya ubushyamirane n'impande zombi zubahirije ibyo ziyemeje cyangwa se zisabwa, kuko intambara ishobora kugabanuka cyane ndetse ubufatanye bushobora kongera kubakwa hagati y'ibihugu byombi, bigatahiriza umugozi umwe, bikabaho bibanye. Icyizere cy'amahoro arambye nacyo cyaragabanutse, aya masezerano ashyizwe mu bikorwa cyagaruka. Aya masezerano atandukanye n'ayandi iyo mu bihe byashize, kuko harimo uruhare, niba mubyumva neza, harimo uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ingamba zifatika aho kuba amagambo gusa. Aha ngaha birumvikana cyane. Noneho ubwo reka turebere hamwe ikibazo umusivili ahura nacyo. Kandi mu Burasirazuba bwa Kongo uretse ko isasu ridatoranya, ariko abahura n'ingaruka z'iyi ntambara ni abasivili bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubwo rero kwita ku basivili byaba ari intambwe nziza, kuko abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo nibo bahohoterwa ndetse bahohotewe kenshi. Gushyiraho gahunda yo kubarinda rero ni ikintu gikomeye kandi cyahesha ikuzo iki gihugu cyakoze ubuhuza ndetse kigahesha amahoro n'ituze ibihugu byashyize mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano. Impungenge ariko ni zose ku mpande zombi, kuko reka tubirebere hamwe nk'ingingo ya gatatu, nge nise challenges. Tubirebere hamwe. Icyambere, ikibazo cya FDLR, iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse gifatwa nk'ipfundo ry'ibibazo by'umutekano muri aka karere, kuko FDLR nicyo kibazo nyamukuru nk'uko aha ngaha bigaragara, kuko Kongo yemeye kuyisenya, ariko iyi mitwe imaze imyaka irenga 20 ifite imizi mu baturage ndetse n'ishyamba. Hari aho ivugwaho gufatanya n'ingabo za Kongo mu burinzi bwa hariya Kinshasa, ko muri presidence FDLR biri ku isonga. Niyo nkingi ya mwamba mu rugamba bahanganye na M23, aho wumva M23 yabijijwe ibyuya ni FDLR ziba zabigizemo uruhare. Mw'abantu mwe FDLR na Kinshasa kubitandukanya byagorana cyane. Hanyuma aho niho bigoraniye rero sasa, niho bigoraniye. Impungenge, ese Kongo ifite ubushobozi bwo gusenya FDLR mu gihe gito? Aha ngaha ni ikibazo, ariko ni ikibazo wibazanye impungenge rwose. Kavuga ese Kongo mbona igenda bigura ntege mu bushobozi bwa gisirikare ifite, yarwanya FDLR ikayishobora cyangwa se yayitsinsura, noneho by'umwihariko mu gihe gito? Ese izabikora koko nta mpamvu za politiki zibangamiye? Iki nacyo ni ikibazo. Gukuraho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, ese u Rwanda rwasabwe gukuraho defensive measures? Ibi bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa, gukuraho ingamba se byaba bikorwa mu buhe buryo? Ese ubundi bwo FDLR idahari ni gute igihugu cyaba kitirindira umutekano? Kuki byakunda, kuki byakorwa? Ibi rero nkuko bigaragara, niba namwe mubibona neza nkuko mbibona, bishobora guteza ikibazo cyangwa se bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa, u Rwanda rukuyeho ingamba z'ubwirinzi, byagorana cyane, habaho gusubira inyuma ku mutekano. Ikibazo cyarushaho gukomera kuruta uko gikomeye ubu ngubu. Ikibazo gikomeye aha ngaha, ninde uzabanza n'usabwa gusenya FDLR? Ariko si uwo nguwo bisabwa, afite uburenganzira ubushobozi bwo kubikora. Ese abaye abyemeye ariko yabikora bikamunanira, yahabwa iyihe support? Ni ikindi kibazo kibazwa, kuko iki kibazo cya FDLR ni ikibazo noneho cy'amateka. Reka turebere hamwe rero. Iki ni ikibazo kimaze imyaka myinshi
Kongo ishinja u Rwanda kwinjira ku butaka bwayo, u Rwanda rugashinja Kongo gukorana na FDLR. Ibi tubihora tubivuga. Ibi rero bituma icyizere hagati y'ibihugu byombi kiba gike cyane, n'amasezerano akajya agorana gushyirwa mu bikorwa. Ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma ikindi, amatsinda menshi yitwaje intwaro si FDLR gusa, kuko mu burasirazuba bwa Kongo habarizwa imitwe ihirenga 250 yitwaje intwaro, ariko FDLR n'ubundi iguma arimo kuru, ubundi ngo zitukwamo nkuru. Zitukwamo nkuru. Ubwo rero mu by'ukuri ndagira ngo mubwire ko hari indi mitwe myinshi muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo kandi ihungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu rero nubwo FDLR yasenywa, umutekano ushobora kutaboneka burundu, kuko ibibazo bya politiki imbere mu bihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'ubwo hari igitutu cya politike ku buyobozi, ariko mu Rwanda umutekano w'igihugu niyo priorite, nicyo kintu gishyizwe imbere, gihora gihari kandi kitagomba guhungabanywa. Ari nayo mpamvu izo ngamba zose z'ubwirinzi zifatwa uko bwije nuko bukeye, ndetse zikavugururwa zigakazwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero murabizi ko amasezerano menshi yagiye ananirwa mbere. Aya si ubwa mbere rero byabibaye, habaye hari amasezerano menshi imbere yayo, menshi ntiyashyizwe mu bikorwa uko byari biteganyijwe. Impungenge zakomeje kuba zose hagati y'impande zombi. Ukibaza ese aya masezerano yo azagira itandukaniro cye, aho bishobora kugoranira cyane ni igihe ntarengwa cyo kurandura FDLR. Ntabwo cyatangajwe muri izi ngamba zafashwe. Hanyuma ibi rero ni ibintu bigoye mu buryo bwa gisirikare, bishobora no gutinda cyangwa se ntibigerweho. Kudahuza mu gusobanura amasezerano nacyo ni ikindi kibazo kiri deep cyane. Kudahuza mu gusobanura ikibazo. Ahangaha niba ubwo reka yenda ntanga urugero ku Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi, wenda mukumva ko ari ugukuraho biriya bisasu bimiri bindi hariya ku mipaka, gukura ingabo ku mipaka zirindiye umutekano igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uburyo bisobanurwa, abandi ku rundi ruhande bakavuga ati ni ugukura ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Nukuvuga ngo gucagura ingabo z'u Rwanda zikava muri M23 zikagaruka mu Rwanda, zigava ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma abanyekongo ibyabo bagasigara babyivuganira. Ahangaha abandi ku rundi ruhande niko babivuga. Ahangaha ni naho bigize gute bigoraniye. Niho handi mu buryo bwo gusobanura akantu ku kandi cyangwa se ingingo ku yindi, niho bigoranira hakavamo ukutizerana, kikaba ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu n'ikorwa ry'intambwe rito rishobora gusubiza ibintu nyuma, nkuko aka kanya nge niko mbibona. Niyo mpamvu nabahaye rugari muri comment ngo mutubwire uko mubyumva namwe. Amasezerano ashobora kudindira bitewe nuko mu by'ukuri impande zombi zidasobanura ikibazo uko kiri. Birumvikana cyane rero. Uribaza utese mu by'ukuri mu buryo nka conclusion, ayo masezerano reka mubwire ko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko mu bikorwa intsinzi yayo izaterwa n'ibintu bitatu gusa. Ubushake nyakuri bwa politiki, cyo ni cyambere ku mpande zombi. Ndababwiza ukuri. Muri conclusion abateguriye cyangwa se icyo nakwita nk'igisubizo kuri ibi ngibi byose, amasezerano ni intambwe nziza, kuko rwose impande zombi zirayemeranyaho, ariko ikibazo kibakuza ntibayasobanure kimwe, ndetse ntibanayubahe ngo bayubahirize. Ariko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko si mu bikorwa. Mu bikorwa bibaye yaba ari insinzi ikomeye, ariko bitanabaye dore icyo bisaba mu by'ukuri kugira ngo bibe full, biryohe cyangwa se bigere ku ntego. Insinzi y'amasezerano izaterwa n'ibintu bitatu. Ubushake nyakuri bwa politiki ku mpande zombi, icyo ni cyambere. Kurandura FDLR mu buryo bugaragara ndetse bufite ubugenzuzi bukomeye, hakarebwa niba koko FDLR itakibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ese murabona bishoboka? Abenshi batiwoya, kuko Kiseke ntago yakwimenera amaraso, kuko FDLR na Kiseke basa nk'abahanye igihango. Noneho ubwo n'ubugenzuzi bukomeye bw'abafatanya bikorwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugakora, hakarebwa niba FDLR koko iri kurandurwa. Byaba ngombwa Kongo byayinaniye igahabwa support mu kurandura FDLR. Ubwo rero umwanzuro w'ingenzi na amahirwe y'amahoro arahari,
ariko inzitizi ni nyinshi cyane. Ikibazo cya FDLR ni ikibazo gikomeye ndetse kizagena niba ayo masezerano azatsinda cyangwa se azananirana. Ubwo rero birumvikana ko ari ibintu bitoroshye naka na gato. Reka dukomeze turebere hamwe mu by'ukuri uko bizagenda cyangwa se uko bizarangira. Ndagira ngo mabwize ukuri ko ibintu bitoroshye naka na gato. Yes, hanyuma reka tunyarukire Kinshasa. Ndagira ngo mutange ibitekerezo kuri iyo ngingo y'aya masezerano ya Washington. Kinshasa bibaye ngombwa ko bahatira ukwebo udashyigikiye ko Kiseke dahindura itegeko nshinga yegura muri Sena. Ni senateri Modeste Bahati Lukwebo yeguye muri Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike agaragaje ko adashyigikiye umugambi wa Kiseke Antoine wo guhindura itegeko nshinga. Mu ibaruwa yandikiye Sama Lukonde uyobora Sena, Lukwebo wari vice president wa kabiri wayo yasobanuye ko yafashe kiriya cyemezo kubera umwuka mubi uri muri Sena ya Kinshasa muri iki gihe. Ati nyakubahwa president mfite icyubahiro cyo kubagezaho rero ubwegure bwanje ku mwanya wa vice president wa kabiri wa Sena bitewe n'umwuka wa politiki uri muri iki gihe mu mutwe mukuru wa Sena w'inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahati Lukwebo yavuze ko nubwo yeguye akiri inkoramutima ndetse akaba yubaha Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yunzemo ati ubu bwegure ntibushingiye kukunanirwa gukora akazi kuko namye nshyira mu bikorwa inshingano zanjye neza kandi ku gihe. Intego ni ugutanga umwanya ku bandi banyamuryango bafite ubushake bwo gukomeza ibikorwa natangije guhera muri Gicurasi 2024 kugira ngo haze ituze muri Sena. Bahati Lukwebo mu kiganiro yaherukaga guha abanyamakuru yagaragaje ko adashyigikiye gahunda ya Perezida Tshisekedi wifuza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yemererwe cyangwa se yemererwe kuziyamamariza kuyobora Kongo muri manda ya gatatu. Yavuga ko Kongo idafite ikibazo cy'amategeko ko ahubwo abayobozi batayubahiriza ari bo babangamye. N'amagambo yatumye abasenateri bagenzi be bahita bamutakariza icyizere mu buryo bukomeye. Hanyuma ikibazo cy'impunzi z'abarundi cyaganiriweho mu nama y'iminsi 3 i Nairobi muri Kenya. Ni kuri wa gatatu Minisitiri Major General Retired Albert Murasira ushinzwe ibibazo by'impunzi mu nshingano ze yakurikiranye inama y'abaminisitiri yahuje abahagarariye guverinoma baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika yaberaga i Nairobi muri Kenya kuva ku itariki 13 na 18 Werurwe 2026. Inama yitabiriwe n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR n'abafatanyabikorwa mu iterambere n'imiryango y'ubukungu mu karere. Ibiganiro byari bigamije gushaka igisubizo cy'ibibazo by'impunzi z'abarundi binyuze mu mikoranire yibanda ku guteza imbere no gushimangira gutaha ku bushake no gusubizwa mu buzima busanzwe impunzi mu gihugu cyabo. Hanyuma Minisitiri Murasira yashimangiye ubushake bw'u Rwanda, ashimangira ko gushyira mu bikorwa neza ibyumvikanyweho mu by'ukuri bizasaba ubushake bwa politiki bukomeye, kutihunza ikibazo ndetse no gusangira inshingano mu bafatanyabikorwa bose.